Te, Oh, nakadto na ba kag Manila? wala ka kaato. Oo, nakadto gyud kining Tagalog naman. Nya, kumusta pagkadto nimo Manila? Pag ato na mo, Manila, nagpinasalay dito. Pinusilay? Oh, Nya unsa may mong giingon? anong nahitabo dito? Nakakahadlok naman. Te, Oh, sa Amerika bang makasimhot bito sila kandila? oh. Muha na dayon ng Amerikano. Oh my God. Smells like a candle. Kung sa Pilipinas, kung makasimhot og kandila, Oh. maingon. Pagpuyo mo kay gibisita mo sa inyong lula. Class! Pag-drawing mo og bisag unsa, Oh, kay dagaan ta mog dako kay grado. Okay, drawing, go! Ah, Rasero, wala man lagi ni drawing. Blanco man eh. Unsa may drawing nimo? kalag sa akong lulos eh. Unsa daw? Sample unsa hinapon mo be? Sampal, wala ka lalay. Wa karonay. Oh, Unsa may pasabot na? wala ko kasabot. Ah, wa kasabot. Basta nay-nay, napuna. Anang kuan ka nang paitan ka nang naakay basa diri sa dalunggan unsay kuan na nakay basa diri sa dalunggan baon sa may hinapon na. Nubuog nilanay. Te, Oh, kung sa Amerika ba makakitag butterfly gani? oh. Moana din sila. Oh. Wow. So cute. Kung sa Pilipinas, makakitag butterfly, Unsa man? ayaw na ninyo ilapti kay inyo ng lulo. Wala ka lalay. Wa karonay. Oh, basta nay-nay, napuna. Biya uso na maron bayot. Ug lalaki namna. Oh, O kanang bayot ug lalaking nag-uyab unsay hinapon ana.